Io fatalo fatto ne fia fil sua famalo malo Yesu Keriso malo le soi fomuia malo fo e langi ma i ele tua famiatu fo ele fai ungol nei ba yaso e mai sei fo io il tau o lo o fa penao no tanto iai o le fa manatu ina o le maliu le tanu mia ma le toi tu manu malo lo tanto li o Yesu Keriso Batu ai familianga o tatou Paul Kalame o le mori o le ava i le aupaia ma le tino lau telo Keriso ma i lato uma o lo munmulta ia i le tatou Paul Kalame i le ava yaso ma le ava yaso o se fai unga o le vayaso e tau o tele ma le amatanga o le vayaso i le kalesia ma le tino Keriso o le poutu vo i lea o le kalesia o le whamoe moe ola fo i leo so stangata e soifua i le laulangi nei whai Yesu maona whamoe moenga. Whai lana ngā luenga ma whawai mautu i lona soifua ma le ola. E le ngata i wheta lainga Yesu a o ngā luenga whatino Yesu pe on whatamu ina lua tausanga te ruai. Ina ua whapena ona tau ai o Yersa tau ro ui pupua ngā uma e te tau ma whina ngā lolo na tamae e ui ai lea ma whapena ona tano mia mo aso e tolu ma to e tū manu maloa i mai le tunga maua o tato i ei lai le whamna tuina o le baiaso le paseka e le ngata i lea o le whamana tuina o le maliu o lo tātua li i me le aso nafi se i o mai le nei aso a o lo tāpena tuai fo i tātou moata e au le tino lau telo Keriso e whamana tuina le tue tū manu malo o lo tātua li i haleluia o le tau o whalane e fiafi wapena ona moli antuai le whamalo ia teutou le aupaia le tau whaitatalo le whamalosi ya mesha yo le finau i me le lei mga ruenga i le lei umalava. Ma lolo te talo, ma lo fo il sai lili, ma le baba ai le atua. Ia, pa tai talo mai fo i, ia mfai fo i on toi whatamuina i le tātou Paul Kalame le nea fiafi. E bi ai le atua whatalo whatu i au auna le atua, sunga ia Pastor Mike ia ma le pulenga le Global Kingdom TV channel. Le ngata i leo le whaipaanga whatasia i ma le RCTV, whengainga ia Paulo, ia ma le la tau fo i au whai ngā ruenga, o lo ngā lulue
I le avayaso ma le avayaso a wale upo le atua ma metotia ese e moli ai finangalo le atua ma le tala le leie Yesu Keriso ai maisha lao le wiki enle nei I ai tatou uma I ai le atua fatalo fati pa anga o tatou Paul Kalame mai latou uma o lo mulmulta ia le tatou Paul Kalame I le avayaso ma le avayaso talo fat fo I sunga ya chei ia ma le unanga o lo whapenao no tātou tū whatasia ia wāltala lea Keriso. Ia, I ia le tua whatalofa ia wauna le tua I tawhaiwhia I Samoa e maise a tunu e mamau. I ia le tua, ia, tātou whapenao na tō manatu le tāua le ngā luenga na whaia I Keriso. E leo to iai o ia I tu mamau o to tu manu malo lo fio ia I le no whali ia lo tama o ia o lo tāpurovanga o ia o le whautua o ia o lo tatalo mai mo oe o lo tatalo mai mo au o lo na whaivale na o lo whaataunuina I le taimile nei a e taula ngona lan whaabaibai o te whaamalosi ma whaamanatu atu si ia e lau wa ai lunga awane I no fo I lau va ai le lau matasi le tatou te ia I le lau lang. Ai si I lau va ai anga I lunga I le o lunga la I maunga. Ai o lunga atu o maunga. E o mai ai lo tafe so swani. O Yova. O ia e na te whaamalosi au mai na te so swani mai. Na te au mai a fo I le lofa tu noa ma le lofa muti vale te mo mia I le teimio le manaonga. Hallelujah. Ya lela e whautai le tua o tātou li whatasi mai ai le nea fiafia o le au whaia talo. Ngai foi le upo le tua o maise whalumanga whalenganga e tō matawina ai le ola au auna I le tua. E le ngate I le o se fe au e whai ma whaolatanga I se tangata na te le whaia mo mosfilfilinga e talia Yesu e whai mali ma whaola. O lo wabanoa, o lo waso, o lo taimi, ua tāpene ai le tua e pei o le nea fiafi tamafa amanuina lo suafa. Fo I ate oi le viinga, fo I ate oi le whaamanu, le whaafitai. Ia sanga whaatele pei la ua fia o le viinga, la ei oi le viinga o le mamalu o le paia. E le iai se liu I titi ate oi le tamā o le maamalama. Tu mau oe, le tua o si whengainga, le tua whamaoni, o e lava o le sirisiriese. Hallelujah. Talo tama, siltia le Paul Kalame ma le whasoa I le neia fiafi. O au lava na o se mea whainga ruenga, whai ma lima ma vai o le tala lei, fofonga ina, ia le upu fola le atua I le nei pofe talaio e tama nganga paia pa I mai pa yatu pa yane whawhiloa I se mnaonga au mai a sao le winga o le tau o le nei whai unga o le vaiaso ia Samoa maso se tasi e whapenaona ua e saunia e te whetalai ai sona mnaonga a o lo fina ngalo ina ia whawhiloa I le mnaonga la bea I le tangata ia ina se loto whaapula mwha o ina. Manu malo ina mga usia le amol polonga. Ba yo mato ilolo soifua le li o le ola o i o le Keriso. Hallelujah. Whamanuia oi I le neia fiafi. Le alua la upu ono Yesu. Amen. Amen. Bi ia le tua, bi ia le tua. Ea to e whatalo whatu I lato uma u whaaptoa so tai mai, lungo le tato wala ata o le Global Kingdom TV channel, lai mai se foe o le whaipaanga vatasi ai ma le RCTV. Ia bi ia le tua. Praise the Lord. Tato au tu le naua tu watu I lunga e whapea o wheta lainga muli a Yesu I lunga le Santauro. Whetalainga muli a Yesu I lunga le Santauro. O lo whapenaona tatai ai foi le tāpenanga I le neia fiafi.
I le tāua o te taimi o lo tātou li I lunga le Santaura e ui e le whaingofie. Wa alu le pō atoa e maise e amata mai le vaveao. A o le pō ina ua whapena ona le I malama le aso lava lea. Ona o le aso lea o le aso tonu al paseka. Le aso sfulma le whao ni sane tusai male ka lena whale nganga I Israelu. Ai peina amata mai le tonga la au I Getsemane. Fai mai na futoto Yesu. E le whaingofie ia te ia le Santauro ma le ipu o le aia inu mia ina. O le aia talia ina. Ai le I o olai le taimilea. I le aso lava lea. Ona o aso Israelu e amata I le afiafi. O le lana amata I le afiafi le taimi o le tau samaanga. I le afiafi o pito lunga po le tau samaanga muli the Lord's Supper. O le lai na wha pena ona anga ia I tonga la au Getsemane. Matatalo o ia wailo walata mailo na taimi. O le amaliu. Ai na tatalo ilon tama a ia I lava se isi a wala. Ave ese o le ne ipu. Ai ui lea. Aua le whaia lo uloto. Ai whailo finangalo. Hallelujah. O se whataita inga le lei mai se taitai. O se whataita inga le lei mai lo tātou walii. O se whataita inga le lei mai se whapenaona o tātou mo miona vava ai ai. O ia o le li o le ola. Ai tau teva I le tau whatau nuina o le finangalo o le atua ma tau iai le me tau le musua ma le fia whapenaona lo loku o lo loto e whai finangalo le tama. E te talo le ama mana tua upu a keriso ai le ianga I fo I Santauro. Tu o ta loto. Ai whai le finangalo o le atua. Au le lai ina ua whapenaona sai ona lima e au na kaiafa mai le tonga la au le asa te talo. Ma au mai le meolo iai le loto a kaiafa mana. Kaiafa le o staulanga le o lo tula I teimi lea. Ai o lo ua whapena ona fautua mai ai ana ia te ia o le sfoi to ino le o staulanga. Ai o lea e whapena ona o lantou tutu whatasi ina wo lantou fau leanga ia Yesu ma le manatu whapea. E le o le finangalo le o le atua o lantou anga I e whataunuku. E ui o lo o lantou whaia I le awala le tonu. E pe o no lantou whaia I le whamasinonga I le po. Whai mai na o lantou po ia te ia. Na o lantou whetui ia te ia. Na o lantou whapena ona. They mocked him. Lantou tauemu ia te ia. Lantou whaifai ia te ia. Ai ina wo o le taimi na au mai e foi o ia ma o lantou la langa le pale tui ma o lantou whapale na whaawau no lantou tauemu ia te ia. Le tupu o tangata iu te ia. La vea ia te oea e le imwhaio na la vea ina ia te ia. Fai mai foi na o lantou futi la nava. O lo malingi pele toto keriso. Au mai le no fuanga wa. Whapena ona o lantou wha moe. Whatanguina e fita roma. Le sasa ina o ia I tae tolu iwa. E le I whaingofie na whapena ona sasa ma foi mai le sasa. Ma au mai a ano ma pau o lona tino a toa I ma woua e ma musele o le tino e pipi ma iai lave ia. O lo malingi pelo na toto. O lo alu pel palpala. Ai mai tauana a alu palpala o le tangata. I ni manua tu ngā ma ni manua matu ia o lo a fia I lona tino. E mou ma lie le malosi o le tino o le tangata.
E mo malielo na malosi ele tu mawele tu pul malosi. O le tino. Mfapenao na amo le saltauro o le la au whaalava le pito I lungo le saltauro. E amo e a ngai I lungo kolkota le maungo le upo o po kalevaria I le ngangana I leni. E le I whaingo fie. Na alu mapau, na alu mapau, na alu mapau, a mou le malosi o le tino. Ma mafa le la au whaalava le olo o amoina. E na iaise tasi na fesoasoani e tua ia teia. Simon of Cyrene. Au le le tātou te maitaua ina wa taunuku I le maungo le upo o mwhapena o na tu ia o na ao I whao. Lima e lua ma o na vae na tu vatasia. O na whatautau la ia le o ia mai le iwa I le tae ao se ia tau I le tolu I le afiafi na maliwa I o ia. Whataunu wai te mitonu na whapena o na o si ei taulanga e le awosi taulanga I le taulanga o le iwa ma le taulanga o le tolu I le tae ao taulanga masani ya. O aso taitasi ai maisena o le aso lea. O le taulanga mawalunga. It was a high Sabbath. O lo whapena o na tapena tia I la tau whapena o na o le so o ma le aso lea. O na mafua mai o le paseka o le aso lea. O le lai taua ina ua whapena o na tautau o ia I le o whaingofie ma mafalo na tino. Taimi la e tautau e tangata I sa tauro e taupue la na manava. O na a vai o na vae o le e taua veina lo na tino ma o na lima o lo o tu ia I whao. E ma mafanga I lalo. E poloka I la ia ma ile. Matala le le e pu e le manava. O le mela e whai e le tangata e tautau I le sa tau. E tautu lei mai e o na vaelo na tino I lunga. Ina ia matala I le e ma whai e o na pu e le manava I lunga. A whapena o na whaawawai. Le fia manava. Ai pangale le ngā pātia e lima mavae le mamafa o le tino na toe tu la fo ai foi le tino le mamafa le ai le taimi lava lea o lo taupu e foi le manava on toe alu le ilunga. Imagine la iwa il tae ao I le tolu I le afiafia le whaingofie ono I tula. Ao tātou tiltilo ia I le whaingofie. E onga ma whapena o na matu ia I le pua ngana ui e lo tanto li ia le taimi ale na o lo o alu pe el palpala mai ai lo na tumwa I se pa ia lo fiona vai ai le I whapena o na au ese I o ia mai le finangalo o lon tama le ala o tautau o ia I le sa tauro ia I upu na ia whetalai ai. Ana va peo se istangata e le toe fia launga. Ana va peo se istangata e le toe fia awao. Ana va peo se istangata e le toe fia tautalangia le upu le atua e na oa I sa tauro. O lo o launga pea Yesu, o lo o awao pea Yesu, o lo o whetalai pea Yesu. I le finangalo lon tama, I le taua o le mea na fio mai ai o ia leo o whatauina. Le tumtumunga o le finangalo lon tama. O le ui le sa tauro ma le tapena tuai mo le maliu ma le oti. Ma le mautino ai toe tu manumalo. Haleluia. Fai maila ia leo le luka e lua sfulmal tolu. Aolona foi upu e tolu sfulmal fa. Luka e lua sfulmal tolu foi upu e tolu sfulmal fa. Ona fetala ia tu leo Yesu lo utamai. Ye whamanga lo inatu ia te ilatou wa walatou le iloa le mea walatou whaia. O le upu na Yesu. Father, forgive them, for they do not know what they are doing.
O le wha mangalo ia ilantou no lantou wha penao na wha sa tauro ia teia. Ai lena tia fo iolo o manatu Yesu i le wha mangalo ina o tangata mai lava i le atamu mo mua se pa ia mai o ia. Se ia o ai le toe tangata e soifua i le lalolangi le nei. E o mai le teimi le nei se pa ia tangata muli muli. E whanau i le lalolangi le nei ai le toe whafou e le tua me uma. O ia le nā olo o taulai ai le silafanga Yesua o ia i runga le sa tau o whamangalo. Le anga sos tangata e whanau mai le lalolangi le nei e ui mai le atamu mua mua e taulo na ngafa ia atamu mua mua ua pisia i le angsala e mo mia le whamangalonga. Le whamangalonga i le whamangalonga Yesu i le aso lava lea. O le taua le na le anga ua whetalai Yesu ua tūla na whetalainga. Ua mau foila na whetalainga le aso lea. Whetalainga mau. O le taua le na e o mai le aso le nei. O lo o whapenao na tata longo pe i so stangata e whalongo ai. I so se ngangana. Ma so se atunuu. Ma so se tangata a mio leanga. O lo o iai le whamanga longa le atua. So se tangata o lo o sei tia i le angasala. Ua uma na whamanga lo i lungo le sa tauro. Tau o lea e te tau na whailpito la aua le tangata o le liu o lo na loto e filifili e talia. Le ngā ruenga mai ana whaia e keriso. So it was a word of true forgiveness from the Son of God. O lele taua ina wafa penao no tato i loa i le upua le atua i le ngata wafetalai Yesu. Ai watuina mai foi ai tatou le fe au lava leo le lenga. E ala il whamangalonga. Ina ua whapenao na mua i whamangalo tātou ina ua tātou mua i liu e talia whamangalonga lea. Tātou le ua ta ua o le kalesia le atua. Tātou le ua ta ua o le au whao leina. Le au paia. Ua tu mai fo i o tā lima le ngā ruenga lava leo lele lenga. O le atu e amatu le whiau lea i le lei eitangata. O le al whiau whamangalonga. Tātou te le ngata e whamangalo antuai tangata wanga leanga mai ai tātou. Wai tumuala langi il tangata mio leanga ma tangata fau leanga. E le ngata i totonu o le atunuu. Au totonu o nuu. Ai mai se vai aolo va ai totonu a inga. Tangata fau leanga ai. Tangata lava i o tino toto maano. A le tātou te wa ai le aso le whetalai ngā Yesu. O lo whetalai Yesu ai alo o lo longo Israelu. O na tino. O na toto, o na iwi, o na auso. Le ua ingo Israelu i tu a inga esfurma le lua. O lo na inga le ua whapena o na o rātou te ema. Tu ula fo ina ia te ia. Wha ingoa le upo le tua Yesu. A man of sorrow, a man of grief. Se tangata watu la foina, se tangata o lo mafatia o na langona. Ilona mavau a o leo o tātou wa ai e teimi o le puapua ngā lo whetalai wha mangalonga. Hallelujah. Aila iei se tasi o lo o iei le loto le wha mangalo ia te ia i le neipo. Le lui le ia tātou. I lea taimi ma lea taimi leanga le whamangalonga le whiwhilinga. It's not an emotional thing. It is a choice. Forgiveness is a willful choice. E sau mai ta ele o le loto. E sau mai totonu ngā le mu o le tangata. E whapenao na talitonu i le tāua o le upu o le antua ma le ngā ruenga le antua. E whapenao na sauni e whamangalo atuai. Hallelujah. Au lefo i le tāua i a tātou leanga e lei. Whapena
ona na o le taimi lea o lo fetala ia Yesu mana tua ia Petero ina ua whapena ona ia ile tasi aso ua fesilia ia Yesu pe whafitu ona whamangalo i le tangata pe angaleanga ia te ia e tali Yesu fitu se fulu nga fitu longo winga fitu se fulu tele fitu fase lau i was fulu ele o le fase lau i was fulu le tali ai o le whaonga ina o le fitu o lo au maina o lo au mai le ato toanga whamangalo le tangata e te tinga ai se ia e leto e tinga ai whamangalo ia atoa ona e leto e tinga ai le tangata le na forgive until there is no more hurt in you against that individual. Bye-bye. So, lele le yon tatou I lofo e le ngata o le whamanga longa o le filfilinga. E o le whamanga longa foi. Forgiveness is a process. O se mea e whaawau, o se mea e whaawau le anga te mwhaina whamanga lo. E to e manu mai fo I lo manatu. To e mawhau tau e fo I lo mawhau. E alu koe sau, te mi umala e to e sau wai le tinga. Te mi umalna e te tauna e filifili ai, e whamangalo, te mi uma e te tinga ai, ma e manatua ai, whamangalo, se I longa lava waleto I ai le tingalna. That's the idea. Lela e tonu ai le lei upu ia Yesu. Whamangalo tia I la tono o la tau le iloan me o la tau fia. O le mele le tupu I le tōtele o tangata I lātou te whaia le leanga lātou te le iloa. O le meo lo lātou whaia I leanga ai lātou. Ai, o lo ngalue le antua, ono le ki o le tangata e mo mia o na tuusa o loto ina. O le tangata tonu ale tinga. O le tangata tonu ale leo sa o loto. O le tangata tonu ale mafatia. Ma le malololo na mafaufau. I le tinga ua whaia le tangata ia te ia. O ia le ia ili ki o ia fo I le mo miona whaasa o loto ina. E se I vanga na ua ia filifili e whai. Le le sa o I le lei. Ia sfadeita inga pe atatu tiltilo iai. Ai alu nei ma le paelo vo I le a se furulita. Asu mai e ilsua sami o ona vo I le. Fatumu lele. E matua o ona le paelo ua tumu il suasami. Le mwhaina e inu mia ina e whainga tā. O ona. O le fisili o le ale wala e mawhai e ona e inu mia ina se vai e sau mai il paelo ale tas. O lo walo e te wa aisis paelo whapea. O lo ia il suasami e tutusa le lei e sfuru lita foi. Alula ia le mai ile vai uli o le vai mangalo foi le. Ele ese masima esa sa ai tonu. E tango le amata na lilingi. O te mila te amata yona lilingi tonu o le paelo le ia ile suasami le o ona. E punga mai vafo. E punga mai vafo so e tumu e overflow le paelo vai le. Lingi ala ia uma le leia. Le paelo, vai mangalo leo lo fa pena ona I le isi paelo I tutono le paelo le. O lo ia ile suasami, lingia ia uma. Ai mai taua la, te mi uma o le alu ai le vai lea e le o ona I tutono le vai o ona le. O le to ese ile o ona o le vai o lo I tutono le paelo le. O le tele ala o le vai mangalo lea e alu I tutono le. Vai masima le o le to ese foi na o le o ona o le vai masima le o le masima mai le paelo vai le aia uma le na tangola ia le e tofo le vai o le to e ona o uma le onga ua liua
mafua mai le anga le vai mangalo le leile ana e li lingi e tutonu. Te whapena umale upua le atua ma le mea e na te whaia i le loto o le tangata e ia le mea ta o le loto le whamangalo pe a whape whaingata ia te oe. A tango e whatanga le upua le atua le anga iei nisi ese whai mai se sao a Yesu, sao a onga le upua le atua e pangale le anga tele le mea tangata le u whai a te whaingata tele o no whamangalo, whatanga le upua le atua. Taimi a te vilifile whatanga ile upua le atua o le vai e whata e le ita to e pe o upua Paulo ia Efeso. Taimi uma te whatanga ile upule o le vai i lo loto e na te fulua ese maile o ona le na o le loto le whamangalo mai lo loto. Aia utu pupu ina matumu le leita ua i le vai le ale atua. E vaile ia i alu ese le o ona le na ina wae tango whatino mausta ia le upo le atua. Ina wae whamanga loa le tangata. Al whamama ina ile na o i tātou e le atua. Hallelujah. Praise the Lord. Lele ta ua ia i tātou e tue ti ngā i tangata. Ua ne ngalo. Awa te li liu i vai paipa pe te li liu i vai sua malie ma e li liu anga i la skulimi. Li liu i le vai o le upo le atua, ta lia le upo le atua, whatanga le upo le atua i o tā loto. E na te whapena ona, whamangalo i le vai lea. Whamama i o tā loto, leo i o tā loto, pu lea ai o tā loto, pou ai ma o tā loto i ne umwhaiono o tā whamangalo atu. Hallelujah. Upulo na lua i Yesu i lunga le Santauro. Ile mta upu lava lea o lon fai upu e fast full maltol. Fai maile fio ngā le tua. Ona fetalai atua i leo Yesu ia te ia e moni o te vaiatu ia te oe. O le aso ta te whaatasi ai ma oe. Ile parataiso. Upu ia Yesu ile tasio pango tā sa i lunga le Santauro. Ile whapena ona ia whai loa lo na sese. Na ia i loa o ia e tatau ia i whasala. E pe ona wala au atu i le tasi o pāngota i le isi tuo Yesu. Whai mai e tonu alo tā whasalanga. A o leo lo tautau i leo ngā tonu e le tonu ia i whasalanga. Leala, ina wailoa e ia ua tonu le whasalanga o le whasatau ino i la ua i la asolea. Na whapena i ona tonu ia te ia foi i le ngā ioi o le nganga pa ia i lungo le Santauro. Le anga ua lewa foi ona ia whalongo i le upu le atua e na te le i talia le upu. Tangata Israelu tangata lea. Ma fua Israela ngai te iloa i upu ia i whao ngā i Yesu. Tangata i mara malama i no whanga i taua le paradeiso. Ai olo whetala Yesu. E tali atu ia te ia ina ua whape ifo. Mana tua maya. Pea e urufale atu i lo malo. O upu le tangata walangona. Conviction. Walangona le ngā ioi ma le pai atu le ngā paia i le whetalai o Yesu i upu ia i lunga le Santauro. I le aso lava lea. Longo winga o le avanoa muli na tue le atua ia te ia lea. E talia i whaalatanga misi loa i se oli taununga. Misi loa i le toe ieiso na avanoa a o le toe avanoa. Le ilopolo toe avanoa lea o ele naolo e whaafonga mai. E te le whaia lava sfilfilinga. E talia ai le ngā ioi atu le upo le atua. Ma le conviction a le nganga paia. O le ngā ruenga whailoa. O le ngā ruenga whapula o le nganga paia. I le tangata ngā sala. Ina ia i loa o ia o le tangata ngā sala. Lona lua ia i loa ia i le whamasinonga o lo whatali mai. Lona tolu ia i loa ia i le amio tonu a le atua. O sauni le atua e la vea ia i o ia. Aoi, ke riso. Le ilunga le Santauro e peona. Tautino malfamaoni il pangota lea. It was a true confession.
confession of a person that had a heartfelt, he was guilty of sin. He was just to die. Ilungo le saltauro ile fasalanga Roma. But Jesus, au noa makeriso. Au lela e whapena o na tau. Ina waia tautino upuia, whai mai Yesu, o le aso le nei, ta te whaatasi e maoe. I le parataiso. Parataiso no whanga na i lalo i Seoli. Hades, o le no whanga e lua o na vaenga. O le isi tu, o le whatawhata o Abrahamo. O le isi tu, o lo iaiafi. O na la o le taimile le i tu Yesu Keriso, i la to uma e feoti il whenga inga tuai. Le awami o tonu, o i la to e whatua tua, i le antua, o i o le whaola, o ia o le antua o Abrahamo, Isaako ma Iakopo, o ia la e whatua tua i le antua lea. E whaola ina o ia, e la vea ina o ia, e whamangalo ina o ia, a o tila, e alu no whanga lea, e whaatali ai mo le teimi o le toe tua Keriso. Le le whaonga Yesu puia, le anga o lele i toe tu Yesu, o le ilunga na sa tau e toe tolu aso vato a toe tu Yesu. Le la e ta uai, ona la e anga il no whanga lea, o Yesu le whamao nia ina no whanga lea. Le anga o le atua na whaia no whanga lea, e mala Yesu no whanga lea, na ia whaia. Le anga o lea na ia whetalai, e mata uai, la salo, ma le mauoa na feoti, na whapenao na ngai i to tonu Hades, ma whapenao na iai la ua. Lea na tatalo ma iai le mauoa ia Abraham e whaiatu ia la salo. Fuilo na lima i le vai ma aluatu se i pai atu ilo na laulo whaiva. O lalo i no whanga lea. Ele o se fata oto le tala na, it was a real teaching of Jesus concerning true people, two individuals that existed, that both lived on earth and both died. Aulele ta uai, na va ai la uai lalo il no whanga le pangai le mwhaina sau le istangata le si tu, le mwhai foi na aluatu le isi. Mai le si tu, au i la tau la ia il fatafata o Abrahamo, o i la tau fatua tua i le atua, o i la tau faolaina, lea la ta ua i malpang talea, a to e tu Yesu, o na o ese mai leo leo i la tau mai no whanga lea, o na ole i fea o sao ai le langi. Tanga tau mala i luma mai o le sa tauro, i le to e tu o Yesu Keriso fa solo anga i luma, le iei fo i matatou. A feoti tatou ia Keriso, ele to e o il fatafata o Abrahamo. E o sao a tatou i le meolo iei Keriso i le langi. Ngai fa maungi ele, lua koinito mtau pue lima. To be absent from the body, is that when you die, your soul is separated from your body. For me, to be absent from the body is to be present with the Lord. Navai. O le taua i le anga o le efekta la Yesu i le aso le i tangata waia o le taua lea. Waia langona le ngā ioia le ngā kapaia. Waia langona le fekta la o le atua o lo toi avanoa lea. Fais filfilinga tonu manu o maua pēa lo avanoa. Nei mau lo wola. A Yesu tasi o lo whalongo mai ele i whaiasa na filfilinga mautu e talia Yesu li liu mai le angasala la whai o wala. Talia le maliu o Keriso, ma le amio tonu le atua, ma le whaamanga longa na whai e Keriso. Ina ia e le otia ia wangasala. Le angasos tangata ino whai ana ngasala. O le a otia ia na ngasala. Le anga wale wha masino ina ana ngasala. Le la
o le a fa masino inai o ia e ana ngasala. Wa vai e tau nu ngai o e tangata e le fa nga ina le amio tonu ma le taulanga ke riso e fa sa o loto o ia mai ana ngasala o le a o i le tulanga o le a fa pena ona to e tama a mai ana sa ngasala ia te ia. O le a fa masino inai o ia a faia la le ngasala me li mo tangata ua ia te ena le amio tonu o le atua sa uni e fa sa ngai ma le meta o le oti fa lua. Au lele whaatai le tua ina ua whapena ona whetalaia Iesu. Whetalaia le nganga o le tua i le tuso e peru lona mata upu e wha. Tuso e peru lona mata upu e wha. Tumana ai whaitau watu me le whasamoa. Ai olo iei wha Britannia e maanga ia wha Samoa. Le anga o le tatia ilo na taua malona ngana mo tatou fai mai el foi upu e momua mal foi upu e lua. O le ne ia tatou fefefe o le fefe le i lo le e le o le fefe foi le po le matau le Samoa e te sola e sai male tua o le upu le fefe en tau fa nga ina matau fa le tua lo winga fa la talata i le tua. Wa mai o le ne ia tatou fefefe ina ua tuina mai pea o le upu o fola mai ia sao atuai lo na malolonga. Ne iaiso o tou e whaale o atu iai, whaale o atu ilea, whaale o atu ili malolonga wa tāpena ilea tua. Lela whai mai lole ma le upu, whai upu lono lua. A wā foi ua tala ina mai i tātou le tala le lei e pei o ila tou o Israelu. A ua lea o ngā le upu na la tau whaalongolongo ia, ila le upu tala le leia le tua, tala le lei whaaltanga le tua, ina ua le whaatua, ina ua le whaatatawina, ma le whaatua tua ie na whaalongolongo iai. Waba ai ian, vai tau role ma le tau se whamai. A wā tātou te sawatu le malolonga, o i tātou o e ua whaatua tua, pei ona feta lai mai o ia, pei ona o tautou ilo wita la tau te le sawa tu lava ilo malolonga. Tau whila ia le inga fo upuna e tolu. Au le taua lea ina wa feta lai le tua, ela ia mose i tua il whenga inga tuai, o upu ma fe au al wha la tanga ili liu ma iei tangata ili atua. Ewe mai, upu al tustala e Peru. The word that they heard was not mixed with faith. Sa le mawhai ona whewhiloi le upu le atua no latou whalongo ai. Malo latou whatua tua. Whatua tua e whanau mai le upu le atua wa whalongo longo ai tangata. Ina ia mawhai ona la vea ina i latou mai le toa sao le atua. A ia whape naona sau whangātu le malolonga wa tāpena le atua. Ona la wa le filongia le upu ma le whatua tua no la tau whalongo ai. Whai mai lo leo le atua le au tau tō la tau te le sao lava i le malolonga. Vai nei tau tō le atua e te le sao i le malolonga e pe ona tau tō i le atua e le sao lava i la tau o Israelu na pā ui le vao. Ina wa la tau le talia le upu. Ma whawhewhiloi ma le whatuatua o le ata o le talia ina le tangata wa whalongo i le upu. Ai e te ena le upu ona e sauni le te lua sanga i ma le atua whamasino tonu whai mai o te tautō e le sao lava o e ilo malolonga. Whai sau whiwhilinga o e maua le avanoa, le lopo o lo toe avanoa lea, ai lona e te toe au lia tae au, ai longa e te toe au lia le vai aso lea. Ai longa te toe au lia le si masina. Ai whao ngā te taulo wa wanoa taipei o le pāngo tāle i lunga sa taulo. Whetara inga lona tolua Iesu i lunga sa taulo. Maua i le Ioane mta upu e sifuru maliva. Ioane mta upu e sifuru maliva. Ao lona foi upu e lua sifuru maleono. Mal foi upu e lua sifuru malifitu. Ioane sifuru iva. Foi upu e lua ono, mal foi upu e lua sifuru mal fitu. Pai mai le fionga le tua, ua sila atu Iesu i lontina,
ma so o wa lo faina ia ua tutu mai ona fetalai atu lea o ia i lona tina senai fauta o lautama ua whapea atu foi o ia i lea so o fauta o lou tina talu foi lea i tu aso ua ave o ia i lea so o i lona ainga o so pele o Ioane so pele lea e fetalai a Yesu ma Maria lona tina o iloe Yesu o mailo na teimi o le atu vala i ma ilantou ia me se ai lona tina whapea foi lana so o lea i le teimi o lona maliu o le a whaua watu a Yesu ma ngai atua i lava i le toe tu uma le tolu aso toe tu o ia ma le manu malo to toe lola ia le aso e fast food o le ai o ia i lalangi nei toe foi lola ia le tama a le le taua toe fa tolu aso pe a toe vau popo vatas toe fa tolu aso le to toe Yesu a le fetala Yesu i le taua o le toe taimi lea o se feau mo Maria a o se feau foi mo Ioane o ia le fai mai e ta oto il fatafata o Yesu. He used to lay in the bosom of Jesus. E la langolo na ulu il fatafata. Ua scatter uma leo so o ile aso lea. Ua so sola leo so o wala lafi leo so. Ana o Ioane a le il tafu el santauro na te le i tu la fo ina lo na matai. O uma na fa pena ona fa fiti ia Peteru fatolu ilo na matai. Nufei mai e sauni alu i falpuipui na sauni fo ye oti mo Yesu. Ale fatoa umana bibini fatolu moa le moa mfa penao na fa maonia. Le mawhai e Peteru. Ai whaftai na tatalo Yesu mo Peteru. Ina ia awane i whanolo na fatotua. Because o lo sausa tani e shift Peteru e felafo ina solo Peteru ya awane i mautonu, but Jesus prayed for the faith of Peter not to fail. Amanu malo ina mayai e Peteru le toftofonga le na teimi o toftofo ina o ia. O le atulai mai na te whamalo sia le so upuna Yesu na watu ya Peteru. But Peter is in the process of that in that particular time. He was not at the foot of the cross. Only John the beloved. Au lele fai mai. O lo fetalai atua Yesu i. Fai mai na ave ia Ioane Maria matausilo ya teia. Wale o to ia Yesu. Watu e Yesu fatu tuanga male tiute ya Ioane le sopele. Hallelujah. E te me fa pena il savalinga i le olanga le nei e umatu le stangata. Umatu o matua e tula i mai le ulu matua o le ainga sauni e tausi o na uso. Tausi o na tua vafine. E mavae atu le tamao le ainga sauni le ulu matua e tausi atu ilon tina. Tausi atu ilon tamaa. Oi, e tu mai ele tua i o tātou lima. E whapena ono o tātou whai e le ngā ruenga e le leile nā se vanga ngā ua le mana o iai tangata. Al tāua le a iai sisia o ngā tāua e tātou te maua mai i upu ia mawhetalai ngā Yesu. O le o ngā tāua lea. True family always begins at the cross. So se ainga mautu, so se ainga mausali, so se ainga e mawaa i le finangalo le atua, so se ainga e whapaiaina, so se ainga e whapenao na savavali le matau i le atua, o le ainga e amata ma whavaelo la tau ainga i le satauro keriso. E amata lo la tau ainga i le tongiola na whaia keriso. O se ainga e mawaa le ainga na a fetaia i mawhawhita uli o le olanga nei. E le soloia lo lātou whawai mautu aisa, le anga o lo whawai i le ngā ruenga na whaia e keriso. O lo whawai le taulanga tōngiola na whaia e keriso. E le pe o le manatu anis. A ui tofonga ma pe whea o le olanga le nei, ma le ao pōngisa o no lātou whape ifo lea,
tato wo mo se vacation si fa ngalo atu le mele se tau fa te atu le mele a o nisi foi fai mai se o mai se tau la ina ia fa pe na ona fa te atu ai lo weekday le mele a o nisi foi wa apa i fala au fa saina fai mai se fa ngalo ai ti ngao o le olanga le nei mama fatianga fete li liu ia e uma e anu le vacation e te toi foi mea te lua toi whafsanga e mal whawhitauli. Te lua toi whafsanga i a mal maunga le nāpe a whaifo i lalo i a le mai a taula e maiseo whala au whasaina. You will come face to face with your problem the next day. If you are alive the next day. E me te le li liu ai le sa tauro ke riso. I liu ia ke riso. O inae te mauai le mapusanga mo le lua urumari. O inae te mauai le faa ma losi a wina o lo tangata faa tuatua le sa tauro ke riso. Faa vai mai ia inga, amata mai ia inga, toe fo ia inga. There is power in the work of Jesus on the cross. Leanga e tala noa le ta ua o le ngā ruenga I lunga le sa tauro. Ili me ta o le lelenga, reconciliation. Po le lelenga I le vao, le urunga li. Ta maloa malfine o I e toi mawai ta fua o le sa tauro. O mai le me ta o le maleanganga wha mawalalo. Humility. La fwai. O wala. Whail fina ngalo le atua. Au lela tātou te iloi, le tāua o le toi foi mai ai tāua, whaila o filifili, ngā taina filifili o ane, na te ustaia upo Yesu, le aso le ana ia, abe ai lo Maria, ma ia tausia te ia i aso lo totoe o lona soifua. Haleluia, whetalainga lona whā Yesu, I lungo le santauro, maua I le Mareko lona mta upwe sifulu malilima. Mareko lona mta upwe sifulu malilima. E te maua fo ile Mateo ilo simalfitu fo upwe fasifu maleono. Ala vai taua le Mareko. Mareko sifulu malilima. Aolona fo upwe tolu sifulu malfa. Mareko sifulu malilima tolu sifulu malfa. Fai maile fionga ale tua. O le itulae tolu foi wa alanga ai Yesu wa leo tele wa whape atu iloi lama sapatani. O lona winga pe a whamatalaina lo atuae se al mewe tu la fo ina maiaya. Upua Yesu I lunga le santudo. Hallelujah. My God, why have you forsaken me? Word that matters the most to God. What's the word? Relationship. Because of the cross, there was a separation from that relationship for the first time since eternity past. Ai ona lo tono taimi male taimi o lo tautaua Yesu I lunga le santauro. O lo whapena ona alanga ai e Yesu puia ai taua la vaenga le se yo pai ai. Ya ule alu tele tua ai fai mai. O lo whaonga ina Yesu le ngangana Aramaika. Ele fetalai Yesu le ngangana e Peru il foi upulea. O lo whaonga Yesu le ngangana Aramaika. Le ango le ngana e Peru o le ngangana o tangata malama I tuspaia. Tangata suesu el tuspaia. E mawalunga la le levo le temilea. E le whaonga ina la Yesu, na filifili Yesu e whaonga le ngangana, na malama I le lautele, na malama I fafine, na malama I tina, na malama I talabo, na malama I tamaiti. Le na whaonga Yesu ina ia whapenaona malama tangata uma I lona finangalo vetalai I le aso. He was separated from the Father. Aisha, te mitonu lea, wali liu tama. Leanga watu mai lunga ya te ia nga sala uma le lalolangi.
anga sala tu vasolo, anga sala o lo fatino, ma anga sala e le faia. Wa vai kolu va enga o la sanga o anga sala ia mai anga sala tu vasolo mai atamu o anga sala o lo fa wa una faia tangata. Ma anga sala e tele faia o anga sala taiao o anga sala o lo manai o le sa unia fai wa mai uma ile te metasi le matu ilunga ya Yesu matau anga sala ai le o lo tau ile la au moni ile o upu kalatia e malaia le tangata e tau ile la au le ale o tupu ya Yesu o le malaia o tu mai lunga ya te o le malaia sai lunga ya te o le malaia sai lunga ya te le o tu mai lunga ya te ia e sa uni le atua e fa penao na o mai le ami o tonu le atua e tu ilunga ya te o e tu ilunga ya te wa ai le matauti o le finangalo le atua ai le faingofie le wala au lela tatou te langona lela tatou te va ya tu ile ta uole o le fetalainga Yesu. Jesus' greatest fear was not casting out a demon, was not calming a storm. It was not the raising of the dead or the cleansing of the leper. That was not the fear of Jesus. It was a separation from his relationship with the Father. Lela wa alanga Yesu ile sole. Ole motu si o sotanga male tua. Ole ale mena ya tua tu vale ilo loto. Ole ale mena e fafatu ulu ilo mavo fau. Ole ale mena ya tu wa ilo tangata. Te lopo le tutongi pilio e te taunga kongi. Pilio le vai, pilio le moli, pilio le a onga a umaisi mau pili, your bills. Le lopo le nofo ai talafu, le lopo le alava le mea nae te le o sauloto, le lopo lo soifua maloloina. Le lopo le oti, le lopo se oli, le lopo le toe tulo na lua. Le mea nae atu ilo mavofau. Jesus, na whatatia ina le tāua le mea, te tāua na ave ila wha mafa, lau wha tāua, na ilo isi me whatawa, olea, aua nei separate oe mai le maaptanga le ma le atua o finangalo le atua e feso tai le pole nei. Ua finangalo le atua e feso tai e ala ya keriso tātou le ua itono ya keriso. Haleluia, ia whapenao na tā mau pea le sotanga lea. Ia whapenao na tū mau pea. Na whatanga il tamao na ui e keriso. Ola leanga na manatu mayante oe ma manatu mayante. Lea sau feeling tu mau il sotanga wa tapena ile atua e ala ya keriso. Upu lona lima na fetalai e Yesu ilunga sa taure tamaua ile Yohanes fulmaliva o lon foi upu e lua sumarvada. Fapupu wa ufiainu. I thirst. Upu ia na whaongai Yesu ilunga sa tauro. Ma whapenao na whainoa mai eila ngona o le tangata. Ao ia Yesu ilunga la langil nei. Sa lau pasene o le tangata, sa lau pasene o le atua, sa ia te ia il te milea, sa tu fatasia i to tono o le tino o le tangata. Le ala o lo whapenao na alanga ilunga le sa tauro. O le alanga ale na te langona tinga, na te langona mawhatianga, ua ia ui ai. Ai mana ia upu ia le tustala o e perum tau pe wha. Foi upu sfulma wha, sfulma lima ma sfulma le whamai. O le nei wa ia i tātou le o staulanga silisili. Wa fio atu i le langi o Yesu le alo le atua. Ia tātou tau fi mauai i la tātou e tau tino atu. Awai le ia te i tātou se o staulanga sili. E le mawhaia o na ti ngālofa. Awai e. Fatasi mai tātou i o tātou vai vai. Aua whaoso soina o ia i mea uma. Pe i o i tātou. Aua le aise ang sala ia te ia. O le mea lea,
ia tātou whaalata-lata tuai ma le loto tele i le no whali o le alofa tunoa ina ia alofaina ai o i tātou e ia. Mawai fo'i le alofa tunoa e fesoasoani mai i o na aso e te tauai. O a mea nei te vai ai. O a mea nei te tau solo muli ai. O a whao so songa nei te lua whetai ai. Te le mawhia na oe, li liu i leo lo il no whali. Le whai mai, tātou li liu atu i leo lo il no whali, tātou atu male mata tau, tātou atu male whatu atua, tātou atu ai ia te ia, ma whaalata lata atu ia te ia, tātou te maua ai le alofa tunoa, e whesoaswani ina tātou i le teimi, tātou te momi ai. Lal teimi tātou te momi ai, teimi tātou te vai ai, teimi tātou te whetaya e mwhaososonga, teimi tātou te langona ai le lefi ai, teimi tātou te whapeifoi o tātou lefia whaawau le a tātou fulitua mai le atua ma la whai ma tongi le solo. E me te le li liu ai leo lo ino whani, o lo whatali mai a te oe. Le lofa tu noe le maua i se ngā ruenga stangata. Ua lo ta whape i foe te le maua i ngā ruenga stangata. O na e no whae le leanga i le upu e umai el ti Apollo. Beba, i te le maua i ngā ruenga oe mai maufua lalo teimi. No. E alai ona whae loa mai le tua e le mawhainga teine le tangata le lofa tu noe le tua. Leanga i le ngā ruenga i le te mauai. Ai te tauona e alu watu ia te ia leanga o lo te tala e le atua le vai totoa i le tangata e whape naona langona le vai. Langona le solo muli, langona le lefi ai, langona le whatua tua i titi, langona le fiu, ma le musua, la me te le liwa i le atua. Se i toe malosi a wina o e le atua. Se i whape naona o tā maua le manaonga e whaamalie i nai, le manaonga o le teimi. Tali le atua. Au le me ta te mauai, whatua tua, tātou te filifili e whaalata lata atu. Whai mai le atua, e whaalata lata mai, ona o whaalata lata atu ai lea. E leo sola le atua ma le tangata, o le tangata e sola ma le atua. O le tangata e whatau mamao ma le atua ele, o le atua e whatau mamao ma le tangata, o le tātou te iloa i na langona i Yesu. Langona e piona langona e tangata. Peona fia ai, fia inu, ma fatia lo na finangalo le lava, ma fao so soina, au le lewe mai. Na whape na ona whaea ina ma manu malo ina. Le ta ua i tātou, ono tātou li liu i le sātauro, ma le na tautau i le sātauro. Tāpena ina na ngā ruenga mo tātou. Whetalainga lo na ono Yesu, malo leongo fituloa. Ai ngai le mata upu lava iva suma le iva le Ioane olo na foi upu e tolu sfuru upu ai fa Britania it is finished ua taunu fa Samoa au maila le ngana ntusi el tuspaia ngana eleni te telestai ka ua la le upu nga upu lo le upu na po le phrase le na e fa nga ina ele tangata e whaia me ta ua whafta wainga o tangata vai business e umalona ia deposit se tau o se mea se o loa na ia whapena o na whafta wina o na ia whaia loa leo le upul na te les tai o ngā winga ua uma na tutongi le tau i o le o loa le na o le upu foi le na po le phrase le na e whao ngā ina e le uauna pe a mai o na whafta wina lo na favor malana o nanga i se mea na polo ina i o ie lo na matai. O na whaia voila ia le ele una le upu lea te lestai ua taunu ua maea, it is finished. E vai mai, o upu foi e whaunga ina i leo staulanga pe a whapena o na maea o na osi i taulanga ua mula na taulanga ua watali le atua o na whaia voila ia leo le upu lea te lestai ua taunu, ua maea, it is finished. A le upu foi lea, e whaia el tangata tusiata,
pe mai ona ia tusia siata matango fie o ana ngā ruenga ona mana tunatunga ua tuina I lungo le pepa male vali ona fai voila ia le upuna te telestai ua taunu it is complete, it is finished. Ai tilo lai vaenga umana o me umana na fai ke riso I lungo le sa tau e tu sama le plan alon tama. Wo umona ia tongia le taui. Wo umona ia ui pua ngā ma fai ngata. Ina ia ele ui ai ui ai foi. Wa ta pena ele tua le mea e te to mangai o le malosi te mo mia. I teimi e te vai ai o le tali foi e te mo mia. I teimi e te mo mia. I wha mawhanwhananga le tua. Au le foi la tātou te vai o ia lava o le ostaulanga o ia foi o le mamoe na o siel taulanga a o ia tonu a lea na tautau I sa tauro o le ata na tusi e le atua. This is God's design e wha penao na momoli mai ai whea o le whaoratanga I tangata. Whiolo e li liu ai teimi o mawhatianga. Teimi wa e wha penao na Fatino le finangalo le atua, taimi wa e whapenao na whataunu lo whaiva. Au lela tāua iai tātou, whai mai a upua Roma, ina i o tātou I loa I il vaenga lea. Roma I lima o lona whai upua sefulu. Roma I lima o lona whai upua sefulu. Whai mai a le fionga le atua. Awa a whai, ua le lei tātou ma le atua I le maliu olonalo ina ia fai tātou monafili ina o fai tātou monafili e matua whaola ina lava I tātou I lona soifua o I tātou ua lelei maia tāua le mea e whaitaua la whaperetania e whapea e mele whaperetania for if when we were enemies we were reconciled to God through the death of his son much more being reconciled, we shall be saved by his life. Vai tāua le mele, whai upunga. Na e tu whatasia I e Paulo, le maliu o ke riso I sa tauro. Le antaunua nafi, le e lawa e tātou te mole mawina, le aso le nei, le tā lia tai au. Ai whai mai, o lona to e tū manu malo, e te mawai le ola, e whaola I ngai tātou. O lona maliu tātou te mawai le leinga. Olona toe tu tātou te mawai whaoratanga. Wai, e mga o mia mea ngai lua. You are not saved by the death of Jesus. You are saved by the resurrection of Jesus. See, you are reconciled by his death and saved by his resurrection. Hallelujah. Pena te liliuan. Au le tāua al whektalinga lona fitu e Yesu le anga wo umal teimi au le whapena au na au mai e Yesu whektalinga ia I le luka I luasu maltolu whai upu e whasfulu mleona whamira Bertania. Father, into your hands I commit my spirit. Ua whapena au na alanga atu Yesu ma whape atu lo tamai. O te tu watu lo o nei nganga ia te oe. O na tō leo lana manava. Ua maliu Yesu I le teimi lea ua ofo atu lo na nganga I lo tama. Au lea lai toi manatua ila ia leo upu le apostolo Paulo. Na whape mai le lua Timoteo mta upu e whawe upu ono fitu valu mai. For I am already being poured out and the time of my release is here. I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. Now there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at the day. Not to me only, but also to all those who love his appearing. Hallelujah. Lea o upu tamulia le apostolo Paulo ilana tusi mulmuli lea ile imaliu ia. Walilingi whataulanga ailo na soifua sa auna ile atua sa whaielfina ngalo le atua sa whatala le lei ai ia Israelu o Asia ai mai sei Europa ile nava i tau ile upua le atua ma le vala aua le atua wo tawina le taua le lei
He fought a good fight. Fight of what? Fight of faith. Ua fai u ia te ia le tausinionga. Wai u lana folaunga patasi ma le atua o aso na atofa i le atua e whaonga ina ilo nola. Te peia o Yesu i lunga sa tauro. Na ia ta ofi tua le ala wa ta pena i le atua lea pale o le ami o tonu. E whai maila e le na o ia e wha pale ngai. E whai mai mo i la tau uma e wha pena o na wha talitali atu mo lona whaali mai. Waiwa ai le tau i o le tangata e wha talitali mo le whaali mai o Keriso. E wai na e le kalesia. Wai ai le pale o le ami o tonu wa ta pena e le atua. Crown of righteousness. E wha pale ina oe. O lo taui wa ta pena e le atua a o le taui voi e te whaonga ina i luma o le atua e te whapa u malafo i luma o le o lo te e le no whali mai e ifo mai tapuai e paia. Holy, holy, holy are you, Lord God Almighty, was, who is, and who is to come. Whai waile o i tatou ile nei fiafi ma o ile upo le tua nga le atua ile atua whamanuia fo ile atua ile nuia fo ile atua ile whamana tuina o lona maliu se i o atu i lona toe tu ile aso atai o tamava tai mola upu ia whapena o na whamanuia i so se tasi wa talia la upu ina uwha longo mawhai la upu ia ila whamanga longa ia i fo il whamafan whananga ia i la tō mo mia le mawhana whana mai ante oe i le nei vai tau ma le nei fo i taimi. A o le whamoe moe ola ia i la tō wa le iso la tō whamoe moe. Whamanuia ia Samoa. Whamanuia le tino Keriso. Whamanuia ia Israelu. Whaola ia i lo file mu ia Jerusalema. E maise o whainga malolongo le nei po suafo Yesu. Amene. Mamene. Whamnuia le atua e whainga malolongo le nea fiafi ma le tapena tuai mo le toe tua lo tātou lii ma le rona whamna tuina i le aso atai au whasoifua ia ma ia manuia.